Arimi a kuma itura ria Mirera Naivasha maugite ciigana ni ciigana na riu gutiri undu ta nganja ni makuoya watho moko-ini mao kung'ethanira na nyamu cia githaka iria ikoretwo ikimanyamaria na njira ya kumarira irio ciao o riri ciambiriria gututa. Undu uria ri gucungiriria arimi a kuruta mukana kuri ruhonge rwa guthaitira nyamu cia githaka KWS rwike mituki na kweheria nyamu ici iria cimagithitie thayo migunda-ini yao. Na hii mashamba tukilima hata tulime ni kazi bure. Tunachokea kwa shamba na hatukuli hatuvuni. Unapowapigia hakuna wowote ambaye anapatikana. Kwa hivyo sisi kilio chetu kwa rais na wale wote ambao wanahusika ni kwa sababu area zetu ni area kame. Aikari maugite makoretwo matakuria irio igakinyanda kumana na hahu ya nginyagia gutharikirwo ni nyamu ici makiuga ugwati munene ni umakurire maitho magitigira gute mioyo yao. Mahali nyati zimeingilia nazo zebra zinapitia hapo, naye fisi akipata kondoo nje anafetua yote, hatupati chochote. Watoto wetu kwenda shule hapa, shule ziko scattered, shule yenye iko karibu sana ni Longonot. Thengia ya uguo ukia munene ni wonekete kugumira aikari aya kuona kwa ihinda iraya matikoretwo makigetha kindu kuma migunda-ini yao kumana na irio ciao kurio ni nyamu ici ona thengia ya wira muritu marutaga migunda-ini ino. Andu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Maina wa Mwangi.